إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sava hamdi, sa i zahvala pripadini Allahese, sojtanu jekitano, uzreste a verdomnane, o yaratingamen, o yaratinga o blakemi puv, msasu dikaya kate, yaratinga cinin, hem insanın, jedino je kese pese Allah vakiri, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mi yaratingume cinin, hem insanın, jedino mange, poštovanje demek ibadet tekelin. Liya'budun demek ibadet tekelin. Hem le poštna ile, hem le se kera ibadeti, kozum šaj, hem dikajetu mučinami svako sekunda, svako dive, svako berš, su popaše uzoresti teva, su poviše poštovanje kozum šaj te kera lese, teva poškar muslimanija, teva popaše robije Allahese, hem lesta rodeja ispas, hem pomoć, taru sao lošno bi kjavara to su Allah su jaratin gelen, taru amare lošno duše, hem lesta rodeja oprost, a se amare greške su kerajle, a su haramije su kerajle. Kad će vala Allah subhanahu wa ta'ala ko pravo drumu, demek ko hidayeti, wallahi tačno dva manušta nuku hidayeti, ko pravo drumu. A kad će vala Allah subhanahu wa ta'ala ko dalal, demek ko krivo drumu, Allah vakiri, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدَ. Nikad našite rake dženo lese, su šajtanele ko pravo drumu. Mesto dečinava kao Allah subhanahu wa ta'ala jekitano za leste aval dilnane, kao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, lesur pegamberi tano. Kao Allah subhanahu wa ta'ala biringa deli manushe, najškarim insane su žimgak jak yapuv, su pirgak jak yapuv, Allah biringa le, kergali taro el khatem nebiyin demek taro najposledna pegamberija, dingali znajne, candipe, su amen nane amen. So Allah bir şey gelirse, o melek o Cibril aleyhisselam, dingali candipe taro Allah subhanahu wa ta'ala. Dingali o Kur'ani, adva minge nuri, adva minge svetlo. So se adva kitapi, anila manuš, ikali manuše tari tomina, anila le ko svetlo. Demek taro ne candipe, ka anila le manuše ko candipe. Znači, ako mangijate žene koji to dil, koji je Allah, onda diko Kur'ani, a teo Allah objasnini koliko i pes. So se Allah čiste, Allah esre lafije. Amin sa lafi kirla, insan encar, lafi kirla. Hem Allah vakiri, pegamberi se, kao pegamberi adva manuš, na alo jedino Arap tongi. Allah na bića jadene manuše ko Arapije, hem dosta, eli ko Koreja, hem dosta, eli ko Čibane, na. Allah vakiri tano. Aleyküm selam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Amin bića jam tut, ya Muhammed, sa rahmeti celo povjaketovo. Znači, Allah bića ja, jedine Muhammede, celo plemengi kojak ja puv. Angledero Allah bića ja İsa, su Yahudije, o Musa, Yahudijengi. A sa Allah pegamberi Angleder su ine, ali ta neko ne su posebno plemi, Allah bića ja lengi adva. Ali na Allah adva İsa celo povjake, na Allah Musa celo povjake, na Allah İbrahim načinao aver pegamberija celo povjake na jedino o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, o posledno pegamberi, so se Allah vakigja, kaj ovi posledno pegamberi, ja Muhammed, pa Allah tu te na nirike te ovi više pegamberi. Tu ine posledno manuš, so biringumle pegamberi, so bičalavali se poruke, bičalavali se o Džibrili alaihi salam, so se advao Džibrili, svako maleko lesili, pene posebno butisili. A kana o Džibrili alaihi salam lesili butitani, Rical o Allah biçalile ko pegamberiya lengi cani petedi. Znači lenge vahiy tedo. Vahiy adva nešto su avatara Allah tele tipu insanese. Biçalio meleku Cibril aleyhisselam. Znači kad Allah pegamberi sa Muhammede se na Allah samo o Cibril lese nego angleder Allah ko İsa, Allah ko Musa, Allah ko İbrahimi. Svako pegamberiya o Allah kad mangya neka se te skavi ti do candipe biçalge Cibrail'e lese tecal i o lese candipe tedo.
Mesela düşünev ki Allah birinci adali manuşi, adali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sarnay posledno peygamberi, ningelisi cannipe, ningelisi Kur'ani, hem duytu lesir sünneti, sucanele tero hadisiye, Allah duy drumiya, peygamberi bakiri, koji mangela te džal te bešel ko pravo drumu, te na džal krivo, o lesi muklum duy bukya, o Kur'ani hem musunneti. Demek bu hadisiye araka canele lesir sünneti. Hem avdiye manglum te kiraftu mensa, एक देर से सोचा करना अच्छी लो स्कोरो ये कुरकुर शायद वाक्य स्कोरो अच्छी लो आमिंगे तेवल दिज़ाज़ाविशिन अकवा मासे को शाबानी कि याम ये करना अबर कुरकुला फिलिस्टर के अकवा मासे को मराते स्प्रेमी नामें सभी मासुको से रमज़ानी से значи अकना पनापो पशावला आमिंगे रमज़ानी अदले से ज़बुक अदवा कratko vrijeme se açila आमिंगे मम्मी तुमें से तिकरा वला फितारो o cilja hem o vrednost, demek i fajda, taro postibe. Znači, što se postinaje, savet cilja i sjemen, ili savet cilja trebala te ovalamen, hem odujto, aka na savi fajda i sjemen, savo korist i sjemen taro postibe. I prete počminav, aka na mangavati kera olafi isto taro, jek buti, su normalno svako muslimani trebalo te velja da za svaku situaciju, za svaku sekundu. Su pegamberi su selam akiri kojeg hadisi fattaqullaha haythu ma kunt. Dar taro Allah bilo kaj te ubi. Watba'il hasanata watba'is sayyi'ata al hasana. Hem pali greška ket kere Allah odma kirek şükür delo. Ek hasanati demek ek sevapi, ek şükür delo kirli. Te šajad vaškar delo su kirgan, te šajad vaškar delo, te učari adava lošno delo su kirgan. Hem, znači mangavati kiratu min Allah pitaro, taqwa, su pegamiri vakiri, fettakullah. Akana amin šajtan alik advallah fiket mangaya, jek lafitara kasu prevod, vakiri je dar tara Allah. Znači taqwa, znači dar tara Allah. Demek, vakigim tu mengi Allah s.w.t. vakigja svako aminer kad se del drumo, adva drumo ko ahireti kađali. Svako ženo amendar kana kiltara ke dune i kađ gerek drumo. I vakegjam su še manuš najšukar te spremini adle drumo se. O Allah vakeri فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Spremini tu mengi adle drumo se. Najšukar su še te spremini tu mengi adle drumo se. Su adava Allah vakeri taqwa. Demek adija dar taro Allah. Znači, najšukar provijanti su šajtiletki adre drumose, taqwa. Demek dar taro do. Hem canaya vaki yumtu minge kao Allah subhanahu wa ta'ala, akaba dunyaluku su muklali akate, akaba dunyaluku su živenaya akate, na ne Allah jese považno taro ahireti, nego averčani. Allah vakiri minge, ko suratu Duha, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. O ahireti tu menge pošukar taro dunjaluku. Znači, Allah mu klami neka te živinak jak japu, te hati pijasu mangaja, ali ne save kratka bukja zabranjana. Ker ja menge haram. Znači, šaj te pijasu mangaja, jedno te napija rat, se Allah zabranjana te pija rat, čisto rat, hem su te pija alkohol. Adla pibe su isi alkolate, adva zabrani mami. Ali saber su šajte pijope, smijete pija. Dobro, haj bi isto. Šajte ha sumangaya, ola vakiri han sumangene, ali zabrani mutu menge. So, ek životini su mulo, akana tepene kukri pesta. Sa? Miršavina. Demek, kit mulo akana životini araklani kod drumo, a delestro mas nas minetaha. Te volda bakrano adva ili kainalo mas ili bakrano mas na džena adva su dozvoljeno mengi adva nas mine adele životosta nas minetaha ništa. Ali Allah vakiri dozvoljmotu mengi primer te činenjek životini ket magena tehan hem te vakirim Bismillahirrahmanirrahim. Tek tu mengi adva mas halali kavoltu mengi. Ali tar Allah sav životine su muklumle tu mengi su zabranimo balika namaz. Znači, adabor bukja Allah mutla mingi halali,
a kratka nisavi hari bukja su šehti genalen, a mingi haram. Agar Allah subhanahu wa ta'ala isu vaki ya sihava im asu ademi asihava ku cenneti. Su vaki gelengi han hempin kotar sumangena, sodikena. Jedinu mažem pa še ko dva kaš. Znači Allah dozvolin gelengi te han te pin sumangena, jedinu yek buti zabran gelengi. Znači Allah rahmeti pobaro. Allah zabranina mengi adla bukja sumangela te kazdini amen. Natari kazda devleseri. To se Allah cenala savi bukja mengi šukar, hem savi bukja mengi lošna. Savi bukja mengi šteta, hem savi bukja mengi šukar. Hem ako amini se hem poverene devleste, Allah este onda kakira dua Allah sva kiriya mengi. Ako na o čavo, otikno čavo. Odikla čokolada de hal, odikla sa gulipete hal. Ayda isprimi ako na haybe, kavakiri na nasminete hal kana çikolada. Ama sosi mangava te hava kana tu sardai gene poşukar. Taru çavo su şukale soğan şukar. Nisavi dayne savdat namukeva çave eleçia svako divete al çikolada ili gudipe. Genela nakva nişkar lesi. O dandaki kirnon. Kavul but aktivno kavul. İnajna tulu kavul. Sa šteta kadisini pelesi. Agar saramin so arakayamari çave o Allah men da araki. Su Allah vakiri me mangava insane povişi nego i daj su magila pe maksime. Jek putio Pejgamberi s.a.v. bišla pre sahabenca zajedno, aki ga dikena dia daj sarikeri pe maksime, da li kazam isnen adia daj ka mangil te fırdo pe maksime kiyak? Le ya Resulullah. Nane te mangil nike te fırdo adia daj pe maksime kiyak. So se taruluba. So su mangila pe maksime na mangila te disini pe lese šteta. Nego sa šukari pe mangila lese. Evo Allah subhanahu wa ta'ala mangela pe robe, o robo le soro, insane, poviše, sar su mangela diye daj pe maksimi. Adile su Allah mangela te fırdola da adva insane ki yak. Mangela Allah te cevap va insane ki cenneti. Ali jedini Allah su mukla mengi gudi. Mukla mengi adava sarki pe fraj velin. Te še tu te brine tuke. Slobodna vola, agar. Ali Allah mukla tuke slobodna vola. Znači tuke mukla adava te brine. Kaj mangija ti džeko kreo? Kaj mangija ti živine? Da li ko dženeti, da li ko džehennem? Da li ko paradis, ko raj, da li ko katrani kijak? Ako na tuke mu kladava. Ali ov ko kori, ka mangil te čivotu ko dženeti. Ali ov mu klatu ko akva dunja loko te čivot ki proba. Te dikel който mendar, ko vile adva pravo te ko dženeti. Se ako tu kire ibadeti devlese, poštine devle, kire adva odosu mangila tutar, onda Allah kadotu duplo kadotu nagrada. Kavakiri tuke kadavtu sar nagrada kana dalesi so kere mangi ibadeti, şukar život ko akva dunja loko, radost loko kadiki karaki, bereketi karaki. Şukari pe kadiki ko to život, hem ket kameri ket kerine tu mande. Wallahi spremigum tuke ya robo miro, yek život atesu niket našite te zamisine sar kovot ke adva tan, sar kovot ke adva život. Hem karadine tu pana poviše. Saramen akana sa roditelji, akana kavakirya çavingi, şukar buke. Ako çok kerala adva şukar, Allah şukar buke, sutuva kerelesi karadunyetu. Ako na kerala suka kerek, koholane. Ya gero Allah da subhanahu wa ta'ala aminsa. Kadut Allah buke kavakirya tuke, ya insani, ma kere kala buke, ma kere harami. Kere halal ya kava mukavat tuke. Ha sumange. Ali yedin Allah buke so zabrangum tu ma kere. Pi sumange. Ali yedin adva so zabrangum tuke tepiye mapi. Ako kere adava, Allah kadu bina devlesilo radost. Ov kavol radostno. Zamislin, ke tu sar čavo kana svako dženela mender. Ke ti daj tu dat radostno tuvaja, sakadot sumange. Karadunipe. Karadunipe tuki. Karodek nešto, zagu karode, ake mo čavo, ake mi čaj. Tu man kere ama radostno teva. Me radostno mi tuvaja. Ake sumange. Agya dalina. Ki tu agar kere Allah'a, o Allah subhanahu wa ta'ala, kuzum šete nagradini tu, poviše tar roditelji su šete nagradini čavećija. Subhanallah. Yani adva nagrada, o Allah su šete dili insanese, ni samo manuš, na štije ke avere manuš istedil. Da li te ovi milioneri te ovi, uvijek svako manuš koja je puv, soro dela, sori cili, i radosno šužo bereketlo ko život je živini. Svako.
Nema razlika da li muslimani, da li kristijani, da li jahudija, da li nevrit niko, da li nađena so. Svako insan ki je повисили от силите те живини шукар живот. Рахатите ово, радостното ово, агядарина. Ево Аллах му клява менге Курани, му клява менге пегамбери Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, адла дуй друмия, сарте шейта ракадва радослоко, сарте шейта ракадва берекети, сарте шейта ракадва rahatluk. Kakva dünya loko, hem ki kamera u ahireti. Jasno minge sao, pegamberi mu kladva. Hem sar şey te dobina adva radost loko, sar şey te dobina edevlesro radost, kit amen la je provijanti, a deli drumose. Znači, kakva život ke živinaje, treba minge posebno provijanti. So adva, dar taro Allah. Sus kit situ dar taro del, taro Allah, kad ki svako sekunda, ko svako tan kajte ove, kad te ikere delesre granice. Kad te kere adva so halali, hem kad te cideto adelesa so harami. Ako živine savko život, wallahi, name dava olafi, nego Allah kokuri dela polafi. Hem lesro pegamberi Muhammed dela polafi kaj adva manush su ka živine agyar radosnu kabul. Ka araki o bereketi, o radosluku, hem o rahatluku ka araki. Duplo, nakati samo. Hem kit kamerada kadike, subhanallah karadinetu. Sadaqa wa'daka vakiri, ya Allah ikirgan tolafi, wallahi ya Rab. Sobaki gamni ke puf, sobaki yanko Kurani mo pegamberi sobaki gya, taşna kana dikamaya kens ara kavale. Ya Allah ikirgan tolafi karadinetu. Na yeke divese, na yeke kurkose, na yeke brešese. Šeti zamis ne za uvek te ove radosno. Akate naši nike te ova uvek radosno te ova. Ke Jacob ya, ke tu čovjeka na žingja pe, anjatu ke bori, ke koker, manuš radosno kao. A dva dvije kove bud radosno, a gerli. A te sad mi isto kove ger radosno? Na. Pa ukurko, pa berš, a gerdarina. Zamisli adva radosluko, adva, yani adva su usjetinele ko adva dive, kao usjetinele svako dive. Na svako dive, svako sekunda te ovo adva radost. Samo život adva kovo. Zamislen Allah vakiri ko dženneti. O najposljedno manuš su kako ko dženneti. Akva baro hadis na magati dela maro vreme, ko kratko kava grafto mi. A dva manuš kako ko dženneti. Allah kava kelis rode somange. Karo dola kava. Dok na džena više sote rodel. Dobingya sas rodingya kana džena sote rodel. Akana Allah ko aver hadisi bichali meleko te sikavele sopana poviše te rodel. Sona jangla so isi. O meleko ki rodea kavada, karodla kavada. Rodeo kavada, karodla devada. Nađena savo radost, nađena kaj te džava, kaj te sote vakiri kuzum radosno dva manuška. Vakiri ja Allah vallahi avdime najradosno manušnom kod celo svetu. A dva manuš najtikno tan do bingetor dženeti. Najtikno tan, a sokovala delesu kad dobinio najučio tan taro ko dženeti. Subhanallah. Zamislim, subhan suka vlada. Samo život ka vlada. Inšallah ka vlada Allah. Suka disinoj pelenge adava. Situacije su vakigum tuminga kenahem. Sakova radosno. Onda ako mangete arakadava dženeti ko kraju, hem te araka radoslokom bereket ko amaro život veća kana, hem ko kraju ket keriname devleste, trebala minge nešto, su vakiri ka arabski takva. Adija takva kod nemaško, ko ramane šete vakira, dar taro Allah. Ali sar vakigum tuminge ek puti so sad trebala te halvadija dar, sad te pene ek dar taro ek tigari ili levi, na. Znači adija dar na cizelatu taro Allah, nego adija dar ki citu taro Allah, popaše na to devlesti. Hem ulema vakirina so značini takva. Sar šete halvad Allah fi takva. Ulema vakirina arapsko ittihad al-wiqaya. Demek teler nešto su ka ispasini tut, ispas, tarijak. Nešto ek buti so ispasini tarijak. So adija buti ittihad al-wiqaya بفعل المأمورات وترك المنهيات. Demek ispasiniya tutar diyak keda ket kereya deva Allah su pişingatu ke farzi demek kereya deva Allah su mangela tutar hem tidiyato dalestar dur Allah su zabrangatu ke. Demek ako kereya deva su helali hem tidiyato dalestar su harami onda tu kokuri tut ispasingan tutar diyak. Ispasimo kove. Znači takva
Значини те испаснето кокори тут, кет керео халали, сој халали, и цидето дура дали са сој харами. Тъга мануш иселе тачно тако. Тъга мануш дарала чаче таро Аллах таро дъл. Чаче и нанек мануш су дарала таро дъл. Ема кана Allah subhanahu wa ta'ala mangela yani leso rahmeti pobaro taro lesoro tari lesri kazda tebak tari lesri holi şey tebak ya sose kuzum dara taro cenneti si cenada oğlum kula kuzum dara taro cenneti kuzum dara taro cenneti si ofto tačno a kuzum dara taro cehennemi si tariyak Акъна джанева, Allah правило там, агерли. Ако му кляка теко дженети овто дара, onda kamu kyo da iste ofto dara ko cehennem, ageli ki jak. Ali akateo Allah na kirila buti prema pravilo, nego kirila kati bukjaja pe rahmeteja. Emo Allah vakiri mu rahmeti poviše, nego tari mi holi. Znači mu rahmeti pobaratano, tari mi holi. A dele se mu kljum ovto dženete sre dara, efta cehenneme sre dara. Znači si taru cenneti poviše dara, nego taru si taru cehennem, tari jak. Sose, nakaj ol na ne pravilo, nego Allah suisile o rahmeti lesoro pobaro. Taru tari lesri holi tepena. Emo Allah subhanahu wa ta'ala mangela amingi tekera şkar deliya. Mangela amin tova şkar insaniya. Robi Allah esre mangela tova. Adile so Allah muklame kakya puv. Allah vakiri. Ome savaki kima dva yeti. Ome halaktu cine vel insa ili liyabdun. Znači me muklum jedino cinen em insanen akateti živnen mange robija te ove. Mange ibadeti tekirin. Jedino adile se vepesa kate živine. Ana te ha te piyeso mange. Te kireso mange. Te živine sar mange. Te birinet ke naši romni. Te kinet ke naši vorda. Te kinet ke te vazde naši ker. Te kide najviše para ki ti džepa, na ne adeva o sebepi. Nego o sebepi te ove Allah se oro. Ako i ne nagyar, vallahi, po radosno, hem po bereketi život kao to radva su kao milioneri milijarderi. Na samo adava, a dva milijarderi šeka živini škar život. Ali kit kamerel, baro, isi baro but izgubini. Sun manuš su najviše šajti izgubini, a davatano dženeti. Vallahi. Poviše nagrada naši manuši dobini, poviše korist su šajti dobini manuš, taru dženeti na ne. Poviše radosloko, rahatloko te šajti dike, taru dženeti na ne. Znači, ako tu inan živneja katejek život, su tu kire ibadeti devlese. Move Allah su rob, onda tu kao bi duplo nagradimo taru Allah. Sa šajti vakira gel. Emo Allah vakiri, biringyan, isto taru rahmeti lesur vakiri, ketu amaro ketu insani, ket kerala greška, kerala harami, pişna elesi yek greška, yek harami. Ali o insani ket kerala sevapi, Allah vakiri, pişna elesi primero namazı ket kerele, zamisline ket kerala panç vakti namazı. Kozum sevap yedu binaya, ket kerala panç vakti namazı. Dali misline do binaya panç sevap yedemek, ha? Dali Allah mengi pişini panç şukar deliya, so misline tu men. Akena Allah teo pravilo, kergan ek harami, pişini tu ki yek greška, yek harami. Kergan ek sevapi, pişini tu yek sevap. Allah sova Allah vakiri mo rahmeti pobaro, vakiri Allah subhanahu wa ta'ala kay ket kerena panç vakti namazı, deş putja poviše sevapi da tu mengi. Znači ket kerena panç vakti namazı, dubine Allah istar pinda, te pene pinda namaza kergan. Subhanallah. Ana idin adı var. Allah vakiri ko ayeti ko surat al-Baqara aleyküm selam ve berekatuh. Vakiri kay u Allah subhanahu ta'ala jiko eftaš yıl poviše vrednosti da tuki je kedelosi. Ket kerena. Eftaš yıl putje. Zamisline kuškar delija. Znači Allah ket kerena škar delija, napišnuti ke samo jih škar delo, nego taro deš jiko eftaš yıl. Ket čitine na Kurani, zamisline ket vakerena elif.
Elif je bukva ta u Kurani, arapsko bukva. Ako bak igen elif, to bi tu ke desh sevap je. Kad vakire elif, la, mim, agar počmini dujtu sura. Sar počmini sura. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Adja duj sure, duj ajete që tingëm. Prva ajeti sojnë Elif, Lam, Mim. Znači 3 bukve. Te vakire sama ek bukva Elif, tu bine desh sevapje. Ako vakire Elif, Lam, Mim, 3 sevapje. A gjenera këtë vakirena Bismillahirrahmanirrahim kozom bukve ate. Deshojna bukve. Samo se vakire Bismillahirrahmanirrahim, Allah pishin gjatë ki shelu e ne vardesh sevapje. Kuzum subhanallah loko amarudini. Samo të vakire Bismillahirrahmanirrahim, shelu e ne vardesh delje. Shukar delje kërge. Subhanallah. Savo dini amarudini. A këtë kide ek harami, na pishin të ke desh putja, bish putja, jek puti samo. Subhanallah, adva, na računju Allah ses te pene pravilno ti ulako ke puti. Na, akva poviše taru pravilno ko te vakira, nego adva rahmeti devlesoro. Taru rahmeti devlesoro, ova agar računju Allah bukir. Hem taru rahmeti devlesoro, su muklao postibe. Ma vdi kakir Allah taro cilja, hem taru vrednost, taru korist, taru postibe. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala vakirga, ko sao bukja, ko nese bukja, o Allah spominja, ko zom se vapi kada adale delese. Ali vakiri jedino o postibe, a dva mange, o robo miro mange postini, na hala maro celo dive, na pijela celo dive, ni na sovala peromne ili oromni peromea celo dive, miro sebepi, adele se me vredinava, adja nagrada davala mandar, hem ne vakirava kozum kada. Znači, ola kit vakiri ko ne se vedelja dela eftašil putija poviše vrednost, onda kozum putija morate del kadela sol vostibe. A dobor kadela Allah su kajo Allah vakiri mena spominava u broj kozum kadobini. Znači, subhanallah, znači adva delo, ket keravale, ket postinava devlese, je taru najšukar ibadeti, taru najšukar delo su šati kravle devlese. Hem bud vrednosti si adva delo, hem bud bari nagrada kadobinava da devlese. Nasama adava, valla birinja menge o Ramazani. Hem ko Ramazani Allah vakiri, svako delo su kerali šukar delo, pa na plus poviše sevap kadaftu. Znači, u pegamberi vakirja menge ko hadisi, ket postinaja adla trianda dive yek masek, valla karačunja menge te pene desh masek postingane devlese. Subhanallah. Znači, samo yek masek mučinjate devlese, a te kadobini ek vrednost i nagradate sa te pene desh masek je postingane devlese. Sabora čunju be adava? Subhanallah. Te kire načinala savi trgovija poviše korisna šita zubine taro. Ako ja trgovija su kirala devlja subhanahu wa ta'ala. Ovo su kirala mensa te pene sa trgovija. Hema agar da kirala nardonca. Lafi, po Kurani, to se dženalo insanja agar dikena. Urdene uvek bukja ko su najviše korist šajte kirao. Agar to dobini najviše korist. Allah dženala insane. So yaratingale ov. Adile se ova menge adla nagrade vakirja menge, adla broja vakirja menge. Te šaj, a menge te kirao te pene te cidilo to srce koja djebuti te kirala pa na poviše. Ali venaj. I znači Allah mu kljam menge adla posti veko akva Ramazani. Hem nasama adava, znači Allah počmini o prva ajeti, inšallah averi puti kad keraftu menge o dersik palo, o tefsirja kana. Jek puti kegima da alpale kad keradva, so se ulema vakirena, l'ilmu jahja kullama kararnahu. O džandipe, nevo ovala, svako puti ket povtirnaele. Hem kad kera Allah fitaru, o tefsirja, o ajete su kena Allah fitaru postibe. Ali avdika kera taro koristem od cilja taro da postibe. So se postinaje, hem samar od cilji, su mangaja te resadale postibinaje. Hem Allah subhanahu wa ta'ala ke vakiri, u surat al-Baqara, ko šelu uftora dešu štarto trito ajeti,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jad Allah, soverinena, pishimoj të menge o postive, sar sojnë pishimo da lenge su živingjango të men. Sose, la'allakum tattaqun. Te shaj të vena da Allah, su darona të Allah. Znači, këtë postina e devlesi, o manu shaj, adele, adva postive su kerele, adele shaj, te dubine dar të Allah. Znači, adva postive ka si kavi tuke, te dara të Allah. Sose tu celo dive nari ti de tu haybe taro pibe. Taro sabah namazi, ciko akşam namazi. Na haya nişto. Na piye nişto. Ni na cehete rumnaki paşe. Demek na sobete rumnaya. Allah bu ketu ki dozvolimo. Ali ko Ramazani ko adva dive. Tu kokuri tu cidea tu taro Allah bu ki. Adva harami tu ki kere. Taro sabah namazi, ciko akşam namazi. Eğer sikavete duşake yani ne sar tu somange o duşo miri na. Adia duşa ola dinga tuke tu te ove gazda. Anai duşa te ove gazda. Tu se Allah nardo sotane dur tarodel. Olengiri duşa gazda uprolende tane. Ali amen sar muslimania. Amen morate va gazda amari duşake. Anate muka amari duşa te mangel sokerala. Sar sumuke niko emenden muka pechave na kana te kerin somangena. Mageo to ven te peneti skavenengi tačno ponašebe. Sar te treba te kire lafi. Skavalen sar te kiren lafi. Skavalen sar te hante piyen. Skavalen sar te piren. Sa skavalengi. Eğer Allah mingi de skavi. Eğer Allah mingi de la mingi delia so şaya delinse te skava amare dušake, amare nefsese, o nefsi amaro. Skava leso šukar o pravo drumu. Ано криво, лошно друмо. Кет постинеа, значи ту, у адва диве. Нали кереа адва со халали? На, нали кереа адва? Кереа. Одава кирту ке постин ту кереа адва. Онда кереа адва со досо мангела тутар. Нали ва кирту ке харамите хате пие ко адва диве, ко адва време. Мтена со ветером наја. Дали кереа адва? Кереа. Значи ту живинеа сарек муттаки. Сарек манус ударала тародел. Ko adva dive, ko adva vreme, taro sabah namazi, ciko akşam namazi, živinejek život, sara Allah radula tuta te živinele za ti svaku situaciju. Ko svako dive, na jedino ko Ramazani, na jedino ko postibe, nego tu sar agar su živine ko Ramazani, ko tvat postibe, ko adva dive, o Allah mangela amender svako dive agar te živine. Mangela svako dive, te kere adva Allah su mangela, hem te cidamin dura dale sara Allah su mangela. Adrese o adva posti bi si kave mingi te ovola men dartaro Allah. Hem tu ke trianda dive, ke postinea trianda dive. Svaku dive si kave te nefsese, te dušake, sar treba te živine, kaj adija duša mora te krila adva Allah su mangela. Ana adva i duša su mangela. Znači mora te džapala adva Allah su radila tutar. Hem te cidet adresar Allah su mangela te kere. Onda tu si kagyan te dušake, Trianda dive trening kirgen. Te peneko trening çiganda. Te peneki škola muklanda. Zoire atecel. Zoire sikaganda kana palada trianda dive. Sar treba adva nefsi adva duša tri sar treba te živini šukar. Ako mangete arake o hayri. Ko život, ko dunjaluk ko ahireti. Ma kana su značini postibe. Arapski postibe vakirpe siyem. Siyem značini te cidetu ne se vukyatar. Значи те на кирия дия бути. Hem ku surat Meryem Allah vakiri mingi ku surat Meryem ku bishu şoftu ayeti vakiri Eûzu billahi mineşşeytanirracim İnni nezertu lirrahmani savma felen ukellimel yevme insiyya. Akaba Allah fi Meryem İdaytaru İsa aleyhisselam oy vakiri edva vakiri avdiye me digum lafi me Allah ese soitano ar-Rahman kaj avdiye me ka postinav hem nanete kerab nikasi insaniya nisavi manuşya lafi nanete kerab
Znači ova kiri spominje kad te o lafi, o Allah saume. Inni nazartu lirrahmani saume. Demek vakirja da lafi potrebini o lafi sijem, saum. Saum značini sad svaki gam ti cidetu ne se buketa. Znači oj avdije meni te kiro nika se lafi. Znači se ke Jahudije ko lengoro vreme, Allah vakiri ko ajeti. Piše muito menge possibe sarsu ine pişmo angleder. Adele premenge angleder. O Yahudi isto postinge, na nešto ne voda postibe, so kerale amen. Hem ko lengoro vreme isto angleder, isto na kelge da laf. Da randili te vaker nešto greška. Da se ko dva vakti, ko dva vreme. Na ne jedino te na hate pije, nego isto te na kere lošno lafi, a da isto onda na kelge lafi. Znači, a da značini taro lingvistično. Znači, su značenje postibe lingvistično, arapsko. A voda taro lafiti zabranjeno tuke nešto. Sve tuke dozvolimo znači. A kana taro šarijeti su značenje postibe taro šarijeti. Značini te cidetu adalebu kendar su pagenato postibe. Taro sabah namazi, diko akşam namazi. Niyete, pravilno niyete. Svim narodu akana, prije Mekite imam ki škola, Nemcu isto maglatiri, te probinio postibe. Ali na Kirila dva postibe niyete, devleste Kirila dva postibe, kaj lesro fazi. Na vakiri avdi, taj sai si imao nijeti, te postina, te dobinave, Allah jeste te postinave, te dobinave lesro radost. A dali nijete na postingjali. Znači ov Kirila dva sak proba. A dali se Allah na niti dele vredost, a dali na niti dele nagrada. A dali a dva postibe su kilale. Ali amen, znači taro šarijeti značini, te cidetu taro hajbe, taro pibe, taro sa dva su pagela to postibe, taro sabah namazi, jiko akşam namazi, niyete devleste kirada. Mangavate vakiratum yakanati şehte haleva. Kuzum, nagrada şehte dubina deli postimne sakana adla postibe su kirali. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakiyami konese ve ayetiya, konese ve hadisiya, suteni sahih hadisiya sakana su vakiravle. Kuzum šajte halava skoro o vrednost taro postibe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakirja. Valla vakiri ko hadis kutsi demek Allah sallallahu aleyhi ve vakiri. Jedino postibe, adava mangetano, hemme kada vinagrada mandar. Hemme na vakirja Allah demek kozom kadu vinagrada. Ko haber hadisi, nane nisavo delo, a dobor šukar sari o postibe. Hem vakiri ko haber hadisi, i dua adale nardose, adale manušise koji postini, Allah kakirla kabuli. Nane te zabranjenja de dua. Znači, a dva manuš su ko postibe, postini a dva manuš, kerla dua devlese, Allah ka prefatinja de dua. Ka prefatinja de dua, ka del tu soman gen, inşallah. Haber hadisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menge, a dva manuš su postinja, su postini, dui puti karadunipe. Jek puti, ko iftari, kad ka pagelo iftari, jak na postibe, kad kilo hajbe pibe anglodeste, svaka mene karadunipe, gel. Cenab kergem buti svaka divetaro sabali jiko akşam namazı ne hala ništo, ne pila ništo. Kana dikya anglotute adava hajbe pibe, manuš karadunipe, oha kana ka haka pija, karadunijetu. Duite puti keda karadini pe manuş fakiri, ket kamere hem ket karinetu devleste, hem kadiki nagrada su dubingyan, adele divese, hem adala dive su postingyanlin ket kadiket ya kensa ka vakiri subhanallah, i karadinetu but, adale asadiya nagrada su dubingyanla. Znači, Peygamber vakiri dui puti adava manuş su postini karadini pe. Jek puti kit kana po iftari, duite puti kit kadiki nagrada su kadobinja da lese bud karadinetu. O Peygamberi vakire menge daire vakiri o postibe usunu dive tuke şifati kadı kakiril. Cennet o şifati? Şifat. Cennet značenja da? Şifati demek ke tuke klive ko sudo adava ko sudno dive a čivrango dola kana te haramenca su kergenle ne tu ispasa kana su tekere ya Allah kergüm Allah giriş ki su tekere kana kava to postibe kava kiri ya Allah me dava şefati akale manuşesi
Sose akava manush ko dunia loko postingya. Me numine ozoleste o postibe, me numine lea. Na hala, na pila, na sukya perumnaya, eli akana perumni perume. Adalese me avdiye, dikava lese akava dive polo kote keravse. Ya Allah, kirlese polo ko akava. Oprosti lese akava greške su kerge. Znači, o postibe kakilo tuke lafi, subhanallah. Sar advokati, a te su sjemeni advokati, a te to advokati kao vodke to postibe. Ka pomožini tuke ko advadive. Ketu Allah vakiri, ko pegamir vakiri ko hadisi. يوم لا ينفع الله بكير كويتي يوم لا ينفع مال ولا بنون وهدوا دي بي نيتي تشافي نيتي بارنا نيتي помощни туки ки тука е крие кога судо наши саракате ако има милиардери најшукар адвокати каламаги ако му дергим да деше дженен ке клева слободно бизо ништо ке клева таква судо ајде адвокати лет ке акате 1 милион ако манге джа iyi kalma tereke situaciji. Tuka bešetki kuti bul i niš nakire, advaka žaltki advokati, kakilotki lafi najna so, šeka dolda sudari ne se hatare da. Haydi iklu nakigen ništu. Ako ti akana kirgena savki bari greška. Ko adva dive vakire Allah, nite pari na pomožnja tuki, hem nite čavi da te ovotu deš, muršada te oventu, ko adva dive niko nešto pomožnja tuki. Ako postingana kana, adva postibe ke ključke sar advokati kapena i ka pomožini tuki. Znači advar baro vrednosti si. Sova kiri panda. Vakiri adva sarkipe. O geruch akana sok iklo tar muy. Adene marshi sok postin. Jena kana haya na pied. Iklo so mod geruch vakire. Iklo. Ne? Ali Allah vakiri. Adeva su miršineri su klotaro tu muy. Zbog postibe su postine su nahaya su pije. Adeva su kandela nardongi. Mangi adeva sar mošlus. Žene su čini mošlus? Najšižo miris su isiki akia puv. Mošlus. Žene ako taj klot adeva? Taru nemačko vakiri pe höš. Isijek životini vikini pe mošlus tije. Adeva životini ek höš. Taru leso robogi. Isijek substanc sar zetini nešto, a dva mršini bud šukar. Svako parfemi kojak ja puv, svako sapuni, svako nešto su isile miris, a da le star čigele Andrej. Da misli ne? Sar ki be Helen? Neyse. Znači, adja substanc i kalejala torek životini, hem adalesar kirila pe akate u mirisija, hem u sabunije, hem u kremije, najna so. Adava, Allah vakiri, adava su kandela nardongi, mangi te penesar dva miris mršini. Znači Allah raduni pe, ket o nardo tutar gadoni pe, Allah na te gadoni pe, na averčene, Allah kamangela dva te mršini tutar, subhanallah. Znači ka raduni pe, ket amen kandaya taro muju, Allah raduni pe. Allah se vakiri mangi adva sar miris, hem najšižo miris adva vakiri. Panda su vakiri o mengi o pegamberi s.a.v. baš o postibe, o vrednost. Vakiri, koji postini mangi, samo ek dive, o lesoro lice, o lesoro muj, kad si davle tarijak, eftavardeš berš. Subhanallah. Aj zamisli drumo sođajeli, treba tu kefta odeš berš. Samo drumo kozom baru, skubor bari distancija ad Jakova. Advor bari distancija Allah vakiri. Samo jedino je kedi vesi su postinjale mangi, ja robo, me kad si dav to lice, dur tarijak, efta vardeš berš. Aj rači unen 30 diveket ka postinjako Ramazani. 30 put je efta vardeš. 2100 godine, kad se delto Allah dija distancija prema tute, tiro muj, hem i jako džehennem. Samo ek berš. A zamislim, djek, 2, 3, 4, 5, 10, biš, 30 berša postingene devlese. Kozom berša, kozom bari
distancija dur, kuzum dur kove tu tariyak. Spasimo kove. Adele so pejgamber vakir o posti be tu ki jek metel jek nešto so šeti spasni tu tariyak. Zaštita znači jek ti ve samo su post ne devlese subhanallah eftava deš berš dur tariyak kove. Ket onardo kadaran ti diken samo yak. Tu adabor dur ina miršilea nešto tariyak. A nadno šiti istripinea dva su i keklo taro cehennem tariyak. Sonra šiti istripinen te miršinen. Tu bud dur inčela kovi. So se su postingene devlese. Kad obine adija nagrada. Hem aver soşe te alava kana sor vakiri menge peygamberi. Vakiri. Koji postini mangi yek dive samo. Hem merela kodva dive. Vakiri. Olese direktno pravde o cennette seri darak ovde. Direktno ko cennet kako. Znači subhanallah Allah kada tu adabor nagrada ako tu postingyan. Znači mere adrese svako ameder dikela ki manush mulotano ko Ramazani hem mulotano ko posti be wallahi nashkar meri be adabor subhanallah. Znači adva dia dusha ispasimi kovo taro katrani taro adia jak su kađikeri adele lošno nardongi nevretno nardongi. Znači tu ket kamere hem postingyan direktno kako veko cennet subhanallah. On nekak kilometar odlaska kako veko cennet ya Rab. Hem vakeri isto savi nagrada panda isi. Znači, kuzum verime kere laf te nagrada. Hem pandana žene ako bora dia nagrada, subhanallah. Vakiri, adalenge su postinena ko suno dive, da radla ovto daraj cenetesiri yek dar spremno adalenge su postinge. Hem jedino on kako ven tara dva dar. A dva dar vikinipe arrayen. Znači, subhanallah zamislin ke tuđe akatek odineloko yek prezidenti ket kvola ponesao dar, tara posebno najšižo darka kvola gjedarina, kad spremljene se volo tepiko, hem najšižo darka pravenje se. A zamislim tu kao vea dva divesar prezidenti. Kave kirentu, primer. Orhan, Mehmet, Demis, Babuš, Osala Vrk. İnşallah. Ava katar tora kvadar, taro dar errayen, situ adla inanje taro adla so postinge. Makova katar, posebno dar tu ke prava. Ava katar. Uzum karadu inamin amin. Subhanallah tepini VIP ina. Ko dva dive inşallah kovatar osu VIP. Ava katar posebno drumo tuke, posebno dar kakove ko cenneti. Aver so vakiri amengo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vakiri dindo tu mengi masek bud bereketi masek. Ko dva masek bak ya Allah tu mengi te postunin. Ko dva masek cennete sri darasa ko ve pravde vakiri. Amen subhanallah da bine bud vrednost Allah subhanahu taala. Znači ket kirek delo ko dia rat ko dva masek Ramazani račujemo tu ke te pene poviše taro ohtora rishitrin berša kergan ibadeti. Subhanallah savo yani savi nagrada savo vrednost Allah subhanahu taala čigja dele masokose. Hema kana morate puća, kana kergan laf taro vrednost. Tari tepene i nagrada su se savi nagrada šeti dobina ili savo vrednost sila dva postibe, a kana morate pućame savo cili seminami. A kana su se postine ako dva mase. Dali postine te našale 5 kile, 10 kile, hali poprengi mabut a kana pa mase oh baş fino mange. Diyeta kakela mange. Adele niyetiye kakeleli adva Ramazani. Adele niyetiyeli ka postine. Dali sas vakiyum tu mange kana kana tepeni romni postine kana romna. Asti keram kana aji kera celo. Agar kaji keram mange jiko iftari. Ayed meda te postine. Advario cilja moro, advario sebepi. Na. Se Allah vakirga. Hem Allah da namanglati ti kaznini amena dale postibna ya kana navakiyatu menge mangavatu utu menge muka adalese nasmniyate hati piyetara sabah namazı jiko akşam namazı ti muçinaftu men yani adava o cili o sebebi Allah esru nego Allah vakirga menge isto adava ko Kurani objastina menge susiti pustina so svakimo prva ajeti šelo oftali še trito ajeti vakiri Piši moj tu menge postibe
سرسونی پیشمو انگلیدر تومن تشاهد توبن عدالندر سودانا ترى الله تشاهد توبنين تقوى دار ترى الله Znači, prvo cilj su morate lali, ko akva Ramazani, to se inša Allah, akva Ramazani, ek posebno Ramazani ko Allah mingi. Na ne to akva Ramazani sa sunya, dva Ramazani, palober suyne, akva ber suyne, na akva Ramazani manga inša Allah to ek posebno Ramazani. To inša Allah ek aver atmosfera to sitina, ek aver pozitive to Allah mingi, ek Poškart mangajate osjetljamo kakva masi, kem poškart mangajate i klovatara kakva masi. A dali se morate minge prvo cili, tara postivi, te šajte te ovatara od Allah, Allah su spominili kakva jeti. Demek tara Allah su daran tara dil. Demek te si klovat dar tara dil. Demek svako deve se postinjale ko Ramazan inša Allah, ti si kava amari dušake, te ovo darutni duša. Te ova amen darutno manuš, darutno insani, darutno roba je Allah isra teba. Hem Allah vakiri na jedino, a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakiri hadisi na jedino, tena hati pije, tena sveterom naja. A dvalja mengi postibe, ako zum cene canaya amen, ako halava eğer greška karva, sose, ako zum cene canaya amen, postinena maşallah, kana minam yek tek baş milyarda muslimane ko akiya puh, elhamdülillah, ali ko zum tarada muslimane, tačno postinena dva Ramazani. Tačno postinena šajte vakiri. Najviše taro muslimani su kirina. Nahana napijena nasabine premnaja. Ali ki buti, abe so tu kebe, abe so magija tu mandara kana. Obe, so tu kebe. Nervozno se našite pušini. Na so bokalo tano, nervozno tano. So našite pio, nervozno tano. Eli kit kilo tergovija. Hovavi akale. Wallahi akva oradan najškar vodabe, wallahi prvo vas. Estahan, wallahi na niko ne javili na dobi na dikele akva brief dikele akva burada najna panç dene enel akva burada akva burada trim puti kovdoine a tu sa çek vallahi vakire na vakire samo ekiple mese su vakire na meno muslimani na samo akana idina dva plemena mangat vakire ana vesoro ali amen postinaya hovavaya akoşe A kire Allah pisana trebati kire pedafi. A tu postine oruçluya inan. A tu şayda isin nardo nahana napiyena Ali çorena. Oruçluya manuş Ali çorala. İsi asana. Amen asaya ama isi şunaya da laf. İsi znači Allah nardo koji pustinja gjar advana bikini pe postibe a dva bikinipe bokalibe. A dva manuš samo cijelo divetano, jedino svetano bokalo, ali jedna postingja dva manuš. A dva manuš tidingja petaro hajbetaro pibe, znači ovi ne cijelo dvije samo bokalo. A dvije su Allah vakiri subhanahu ta'ala. A dva manuš su postini, ali kriva lošno lafi. Znači na postini samo pe boge, znači a dva manuš su postini samo pe boge. Znači samo na halamaru, hem samo na pijela, hem na suva peremnaja. Ali na pustini pe jakeja, na pustini pe kaneja, na pustini pe čivjaja, pe vasteja, lesro postibe mangi na veldin. Na trebala mangi lesro postibe vakiri Allah. Nego a dva bokari pe vakiri pe, na ne postibe, a dva manuš se na pustini jedino pe vogeja, demek su samo na hala na pijela, hem na suva peremnaja, na a dva manuš isto postini pe jakeja. Na dikela ko Allah bu kesu na tobati dikela, ko haramija. Postini pe kaneja, nešto lošno lafija, su na tobati šinope, nego postini isto pe kaneja, na mangela ti šinora lafija. Isto pe čibjaja, na vakiri da, na akoši da, na vakiri lošno lafija, na hovavi da. Znači na postini jedino kompletno delo lesoro postini. Znači, a dva dali se vakireja postini, tačno postini. A ver samo cili morate kire. Znači od cilja maro ko postibe ko Ramazani ne samo jedino te na hati pijazne, znači isto te cidame taro haramije, taro lošna delija, baš kada masi. Da se tu ket postine, se kavea te telose, te dušaki, te na kire haramije,
Ако ти клиента радва масе, Рамазани туда агар гайле каживине ту живот. Каскаве сиклои на тене кере харами, онда дайле агар каживине да. Не те ачеве агар ти живине. Ема два ала мангела мендер. Исто ке постине, нали усетине бокалина, мангете пия. Онда тука два моменти повише ка сетинето, а дали чироре маншинги. Со не ништо пиве, ништо хайбе. Туда као сетине адава. Ема као сетине адава, онда ту повише каде садака. Повише као сетине адия дуксо, адва мануш со исили туда као сетине. Као таке жалостно адва мануш повише, ке ти нам бокало туда, онда туда каде ке повише садака, каде ке те деко адва масек. Значи ту автоматично као адва масек повише шкар деле какери, повише ке садака каде. Hem de isto ki canaya Allah subhanahu wa ta'ala vakira mengi. Adva manush so postinje mi kibela dua, lesi dua ka prefatina. Ondak amende dindo kada masek baš kada masek poviše dua te kira delesi. Poviše hayri te roda rodo, to se ket ka kibela kabul ya dua, ondak rode. Haber slušaj. Morate canada, akana canaya noş jo hay bera kayli kida, u Ramazani ko iftari. Na yek hani akana 2-3 Gang Menü, nego 5 Gang Menü amin kere. Hem super, hem tik no hebe, hem na so Hauptgang, na so Vorspeise, Nachspeise, na so din dva mestas spremne. So amare o ostale sa perde hebe pibe. A poste tu, veşet ke palı iftari, naši te dişine da više. A dobro halan, sonra ne tutan ni çayesi ni kafa ke nego perdoina. A dali kao što je kana kaçako terevi namazi. Aç bir saati döktü. Şatır nurame hari poste kaca. Polik saati ne klas ki adva namazi. Advaş kar posti beleyni. Dali tu halilana posti betaşno. Na halilan prava. Se tu izgubingen baro vrednost. O teravi namazi dindo keda. Ko Ramazani. Posebno namazi su teno ko Ramazani koja je njena onardaki džamije. Ako tu haja perea tu te perea tişkemba. Kozum su naštite dišine te mirdine. Kao všetky kitibo i nanti kloveki džamijeteđa. Ti iskoristine adva masek. So se akva masek, posebno masek, morate ti uvetara glaso, kirina buti non stop iskoristine adva vakti, posebno masek, so Allah amin getara Allah. Isto trebala baška adva masek, din do amin getara hadise kao pegamberi Muhammed sallallahu. Znači, akva postibe morate hlavali šukar. O Ramazani te postinali, sad su trebala te postinali. Na ne, akana Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljat kako iftari, te hate pije soman giyakana. Jedan dva su mukla haram yakana. Ali, te na halva greška adva irte haram yana amar işke mate vakira. Kuzum naşite mirdina bir şeyler amare thana. Na. Se tu agar kove mirzalo. Na ne te jako teravi namazi. Ni ne te kere da namazi. O adva vakt o teravi namazi. Ni o farzi namaz ne te kere dela. Na ne te kere da ki camiye. Znači agar manush kao mirzalo. I baš kada masek Allah nam gleda това мързале него това да са мучинена по kada масек. Те добина два изкористина два масек. Два коре са шет добинали и изкористина два. Кога масек. И награда на лесе те изкористина два. Hem dindotar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaj ov baš kada masek bud sadaka dinge. Znači, o peygamberi caneli taro hadisija Bud, che ti nele pare, na muclea ni se pare uzo peste. Ni sa u miras, na muclea Fatima ke. Jedino che mulotano, acili Fatima civdi. A na muclea, na nijek hadisi su vakili kao pegamberi muclea ke baro ker. Kao pegamberi muclea ke nađena kuzum 1000 dinarija, taru zlatu, ili nađena su, nište na muclea ke. Sao pare pegamberi su inele, sa dingar ke dunja loko. Nište na ilape. Hem ništa je pari na mukljaje Fatimaki. Nego muklala ke so poviše koristan vrednostaru pare su i sin. U džanni petaru Allah subhanahu wa ta'ala. U džanni pesla mesru. A dva muklja laki. Znači u pegamberi baš kakva masek Ramazani dinga bud sadaka. Svaki situacija su šajt su dikraj manuš trebingale se nešto, bilo ti pomožinje se dingale se nešto. Znači amenda morate ova baš kakva masek Ramazani amari džepa te ne ovo zorali, kedimi, nego lokite ovo te vakera. Te šajti oparete i kloven koliko li pesa tari džepa te pene, te peren. Znači te de sadaka kada drumo.
devlesru. Baš kakva masik. Hem, ket manush ket postini, ket tu nam bokalo, celo dive. A kana ngotuti o hajbe pibe, ket haja ket pije. Sar lezeti kao ket va hajbe dva pibe. But lezeti kao ke. Hem tu ket kao sitine dva loka kana devlesru, kao dva momenti, poviše zahvalno devlesi kao. Jadarina. Agar usitine, elhamdülillah, svako dive, a celo dive numine bokalo, a kana šajte avte pijav. Elhamdülillah, šükür devlesi dingaminga kao hajbe kao pibe. Kad se ti neto poviše deveste, hem poviše zahvalno kave, kao dva momenti. Ket u Ramazani nekra, tu ket kaha kapije normalno kao vodke. A neto usiti ne adava. Ali ko Ramazani, ko iftari ket kaha ki kapije, kava ket ke, elhamdülillah, pa na poviše zahvalno deveste kao. A ver soj isto, vakigam o posti be šajte ovo tuke sebe pite kveko dženeti, subhanallah. Hem te ovaj ispasimo, taro džehennem. Banda slušajte, savo korespanda i sitaro postibe. Vakirgam, Allah subhanahu wa ta'ala, to mui kad si deli eke divese tari cehennem, tavar deš berše. Aki postinec ovo Ramazani, 2100 berša kove sidimo to lice, to mui taro cehennem. Hem zamislini adla berša, kuzum puti tu, so postingan adbor berša, kave bud dur, adva tan, ako adva dive, taro cehennem kove, tari jak kove. Hem vakirgam, i nagrada, di kozom vremea când Allah vakirgam taro postibe, kozom šukar postibe, kozom o pegamberi vakirgam mengi, ali na vakirgam mengi broj, tari adia nagrada su šekete, su kadobinala, a su adva postibe. Znači Allah subhanahu wa ta'ala su mukla adava delo o postibe, advor barosu kergale, na vakirgam mengi o broj tari adia nagrada, nego bud baro broj su našti, su na ne dindo. Amingi, adobor nagrada kad dobinata Allah subhanahu wa ta'ala samo ke divese. A zamislim, adobor vreme su tu su postingene devlese, savi nagrada kaži keri tu, hem savo radosno kad ke kao dva dive. Kozom kao tu radosno, kad ke dva dive, ti nagrada su kao. Hem vakirgam adva su onardo su gadunena petaro te moesta su iklula, Allah se kova adva sarmiris, vakir. Manga adva sarmiris adva su kandela. Hem vakirgam, baš ko postibe, ke ti duša mangila te halte pijel, a tu zabaraninea te duša, kana taro hajbe taro pibe, hem te sovete romnaja, agar tu kao tu disciplin. Si kavea tu duša ke tu koliko ni manuš kao tu sabri ka si klove kao dva momenti, kao dva masik, znači tu te duša ke ka si kave sabrite ovo tu hem disciplin ka si klove. Znači tu kava ke te duša ke šuna ka dušu. Na neke tu ket kamange te davtu, nego me ket kamanga. Me kao tu ke gazda, a na to manje kao vi gazda. Hem baš ja dva ka si klevali ko Ramazani, koji postini pravilno postivi. Hem da isto na vaki guma dava, wallahi sve ka teki Germanije, bolnice so lengri specijalno drumo sarte sarki bahandel. Na. Sad su saskjovena Olende ate, kjadja bolnica, onardo postibnaja. Znači, lengro medikamenti opostibe. I si bolnica kate, primjer, rojma. Med fasten kvokerina. Bičarena dar kjadja bolnica ate, postinena onardo. Em agar, kad obine sastipejom. Saskjovena taro, postibe. Znači, Allah mu klja dva postibe, kje postineli isto, amoro telo, amoro vogi, čistingela. Celo masek. Su se amen svašta hajadi. Mrsno i na ženala su nakajali, aka na komoro vogi, nakajali to romuj. Sada koja dva masek Ramazani, o telo čistini pe. Sad tara dva postibe, Allah substancije su açilja mengi, Allah su šajti gine manušice šteta da, o telo čistini pe kokori. Znači, je korist tara dva postibe isto, taro sastipe, vestipe. Znači tu kad postine, posasto, povesto kao vi. Subhanallah.
o Pejgamberi s.a.v. vakiri isto, eternenge, baš eternenge ad vaka vakira. Vakiri Pejgamberi, ja ma'šara šabab, o tumen eterne, men istata'a minkum al-ba'a, فليتزوج. Koji şay tumen der, tevençini pe, teženini pe, isili demek o mogućnost teženini pe, pa olese teženini pe. فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. Vakili hem koji našti, anile mogućnost te ženini pe, onda polese, onda nek postini. Adeva lese tepene sar šuc, sar zaštita, taro o saki bigida kana romani. Tepene kana murčes so magilate sola kana romaya ili romite magilate svoje romaya. Taro dva fili su isto ket postine, a dva fili tepene peraveale. Adeva so vakiga bashi tenenge kana. Ako šajte žinin tumen, ako našti postinen, su se dva tumen sar zaštita. Tar lošna misli, sarna. I mi kereja to, te ne kereja dva zinaloku, te ne kereja dva ko harami, ko zinaloku. Vakigim adava, hemo posledno akana, a dva smo aglim te vakira, znači o postibe amengi zaštita. Hemo Allah vakiri, koja dva dive, ništa ne te pomožim ti koja dva dive. Ništa ne te dotu ispas, ta je situacija koja dva dive. Jedino ke tu, i ne tu dar tarodil. Znači ke tu da randilan tarodil, ispasingyan tu agar, tar je jak. Zaštita. Demek lelan zaštita. Sarkeler je zaštita, ses takva demek idar taro Allah adalaya adaya dar tüke sar zaštita te na kuvek ko cehennem mesto te kuvek ko cehennem Allah kap dil tu nagraden ka životu ko cenneti. Hem adva o najglavno cili su trebati postina ko adva masik Ramazani. Znači te ova taro adala su isilen dar taro Allah. Ti siklova tuğla min dar tarodu. Ti siklova ti kira o halali hem te ne kira o harami. Demek te dva pravo duma edebesi. Ti cidamen taro haramiya hem samo ti kira dva dosu mangela mindar. Ako kiraya dava kadu bina o radosloku, o bereketi, o rahatloku. Duplo. Kia puf ko denjeloku hem ti kamera ko ahiret inşallah. Aga završimo dersi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.